Yes, nibyo n'amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko General Sultan Makenga uyu Nziramakenga Emmanuel umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 yamaze kubyemeza ko abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bamaze gucakirirwa neza mu marembo y'umujyi wa Baraka ubwo bageragezaga gutoroka imirwano ikomeye cyane iri guhuza iki gisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru iremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gusa naho gitsindwa urugamba. Ibi rero byaje gutuma abasirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi bahatakariza ubuzima, ndetse ubu ngubu bikaba byabaye igikuba cyamaze gucika Bujumbura na Gitega. Ibi turabifite kandi turabigusobanurira wumve urupfu abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bapfuye bikaba biteje umwuka mubi n'intugunda zikomeye cyane hakurya za Bujumbura. Nanone ndakubwira ikijyanye n'imirwano ikomeje kubera hafi n'umupaka w'u Burundi. Bivugwa neza ko Red Tabara yamaze kurya Karungu. Bimeze bite uyu mutwe w'ingabo za Red Tabara? Aba ni abarundi bihuje nyuma yuko bavuga ko bangiwe gutaha iwabo bakangirwa kuba bataha bagasubira mu buzima busanzwe nyuma yuko bahungaga iki gihugu cy'u Burundi. Aba rero bamaze kwiregurupa, ndetse bivugwa neza ko bamaze igihe bakorera imyiteguro ndetse n'imyitozo ya gisirikare mu ishyamba rya Kibira. Aba bahangayikishije perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza ubwo bamwe bari kuvuga neza ko asa n'uwicariye intebe ishyushye. Kugeza kuri aka kanya turinjirana muri izi nkuru tunajya mu bice bya hafi na Goma, neza mu misozi ya parike ya Virunga. Icyitwa FDLR cyongeye gusubiranamo gicikamwe ibice bibiri, bararasana karahava. Ibyaje gutuma M23 imenya aho baherereye, ndetse ikaba yatangiye gutegura ibitero byo kubatsinsura burundu. Nibyo koko ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi. Reka twinjirire ku nkuru ikomeye cyane ivuga ku rupfu rw'abasirikare bagera kuri babiri b'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Aba kandi urupfu rwabo rwamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali nyene cyubahiro Son Excellence Generali Valente nyine Ndayishimiye. Uyu mugabo ukomeje kuri koroza wamaze no kwitangariza neza ko we na Tshisekedi ari mbiri azakomeza kumuba hafi kugeza igihe uru rugamba ruzarangirira. Benshi baribaza igihe uru rugamba nyine ruzarangirira mu gihe ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zihatikirira. Uyu mugabo ni ijambo yavuze nyuma yuko yarabajijwe ku bijyanye n'ingabo ze ziri ku butaka bwa Kongo. Avuga neza ko yiyemeje gufasha Tshisekedi, ndetse kandi ko atagiye kubihagarika, agomba kumufasha kugeza igihe uru rugamba rurangiriye. Ubu tuvugana umwuka mubi watangiye kumvikana ku butaka bw'u Burundi nyuma y'urupfu rw'abasirikare bakuru byamaze kwemezwa neza ko baguye mu mujyi wa Baraka ubwo M23 yahagabaga ibitero bikomeye cyane, ndetse ibitero byakoresheje imbunda zikomeye cyane zirasa amasasu y'urufaya 12 zakoreshejwe cyane BM24 amatanka y'intambara yarekuraga amakompura. Biza gutuma abasirikare bakuru b'abarundi bari mu bayoboye ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice baza kuhasiga ubuzima nyuma yuko bageragezaga gusohoka muri uyu mujyi ngo babe bahunga. Ibi rero byateje ikibazo kimeze gite ku butaka bw'u Burundi hariya neza Igitega ahasanzwe hatuwe perezida w'igihugu cy'u Burundi, dore ko mu birometero bike cyane hanabarizwa n'ikigo kinini cya gisirikare. Humvikanye amasasu menshi cyane araswa mu kirere. Bivugwa neza ko ari abasirikare bigaragambyaga basa naho batari kwishimira izi nkuru ziri kuva kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari ibishashi bikomeje kugenda byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi abasirikare b'iki gihugu basa naho batakiri kumwumva. Benshi bamushinja kubashora mu ntambara abatari biteze ndetse batapanze kurwana, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kuwatikirira. Abasirikare bamaze kugwa kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ugiye gukora ibarura ugereranyije n'ibyo M23 ivuga n'imirambo ifite, ndetse nako n'imbohe z'intambara ifite n'imirambo yagiye igaragara, bisa naho hari umubare munini cyane ku buryo bisa naho icyuho cyatangiye kugaragara mu gisoda cy'u Burundi. Son Excellence nyiri cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi we ibi bisa naho ntacyo bimubwiye. Yongeye gukomfirima yemeza neza ko azagwa inyuma ya Tshisekedi. Bamwe baravuga ko uyu mugabo akoreshwa n'ibijyanye n'ubutunzi aherezwa na Tshisekedi, ariko we asa naho abihakanira kure, agaragaza neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe hagiye hagaragara ibisa naho ari zahabu zambuka. Bivugwa ko ari ibihembo byahembwaga uyu
perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse zimwe zikagenda zinafatwa zigakomwa mu nkokora. Benshi bakavuga neza ko mu minsi ishize uyu mugabo yari yagiye no kwishyuza amafaranga yaba yarasigawemo i Kinshasa, maze biza kurangira minisitiri w'ingabo ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo bamushinje ko yagiye abagira inama mbi zagiye zibaganisha ku ntsinzwi. Ibyo benshi bavuze neza ko aya mafaranga atigeze ayacyura. Ngayo ngukorera igisoda cy'u Burundi n'ubu cyamaze kwinjira mu kimeze nk'aho ari ikiriyo cy'aba basirikare bakuru bo n'imirambo yabo. Bivugwa neza ko iri buze kugezwa hano ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, kuko yamaze gufatwa n'ingabo z'u Burundi nazo zageragezaga guhunga iyi mirwano. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Reka twigire muri Kivu y'Amajyaruguru, na aha twigire hano za Goma, neza mu birometero bike cyane uturutse Goma, ariko kandi amasasu menshi yavugiraga muri ibice yumvikaniraga kure cyane, bitewe nuko muri parike ya Virunga amakuru yamaze kumenyekana neza ko FDLR zamaze gusubiranamo, ku buryo benshi bavuga neza ko zarasanye karahava. Amakuru aremeza neza ko izi ngabo za FDLR zasubiranyemo nyuma yuko zitahuje, maze ziza gucikamo ibice bigera kuri 2 ndetse ziza guhangana. Ibyatumye 23 iza kumenya andi makuru akomeye cyane y'ibirindiro bishya bya FDLR byateguraga kugaba ibitero hano hafi n'umujyi wa Goma. Ibirero byahise bitegura amaoperasiyo atandukanye nk'uko benshi bakomeje kubitangaza. Aho igisirikare cya FDLR, izi ngabo z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa na leta ya Kongo, zikomeje kugenda ziregurupa, ariko nanone zikaba zitangiye gushwana ndetse nazo ubwazo zikarasana, mu gihe 23 nayo iba itazoroheye. Ubu tuvugana rero hamaje kugenda humvikana ibisa naho ari amasasu yatangiye kugenda ahoshwa muri ibi bice. Reka twigire hano neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Uribaza ngo bimeze bite? Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MLDP twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubutaka. Ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto. Abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 no biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Kongo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara amayiti zabo. Ubwo urugamba ruba rushyushye, abarundi bamaze gucanirwa, imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano. Ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo. Bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na 23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye. Kinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma yuko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi, bitewe nuko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa nyuma yaho, bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano Kinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye
n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Kongo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Kongo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo abakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa M23. M23 ikaba yaramaze gufata umuhanda werekeza ibice bigana mu bice biherereyemo abasirikare ba FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri ubu urugamba rukaba rumeze nabi. Tshisekedi yamenye amakuru ko intare za Sarambwe ziri gushaka inzira iyo ariyo yose izerekeza mu mihanda yerekeza i Kinshasa. Ni urugendo rurerure. Tshisekedi rero benshi bakomeje kumugira inama yuko yakemera ibyo M23 imusaba, kuko mu gihe M23 izaba yatangiye kuba ireba hakurya ihareba Kinshasa, ibi bizamugora cyane azisanga yamaze gufata ubuhungiro kandi nta handi azahungira ni mu Bubiligi, maze iyi ntebe yicayeho ikaza kuba yafatwa n'intare za Sarambwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse bemeza neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ashya ubwoba. Ibi nibyo byatumye atumiza inama y'igitaraganya ya Etat Major i Kinshasa, na n'ubu bivugwa neza ko inama zikomeje kugenda ziterana za hato na hato, asaba inama ndetse n'ubufasha ubwo aribwo bwose bwamufasha kugira icyo aganira na M23. General Sultani Makenga bivugwa neza ko noneho ubu yaba yakiriye telefone bwa mbere iturutse kwa perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi kugira ngo babe baganira, ariko ntabwo turamenya ibyo uyu mugabo yasubije Tshisekedi wari warinangiye ndetse yaranze inzira z'ibiganiro zaragiragejwe inshuro nyinshi, ibiganiro bya Washington, ibiganiro by'i Doha ndetse no mu Busuwisi, ariko bisa nkaho bitari byaratanze umusaruro. M23 yakomeje gupushinga. Ibi nibyo bivuyemo umusaruro w'uko Tshisekedi yamaze guca bugufi ndetse akaza kwemera ibyo asabwa. Kivu Republique, leta ya M23, Tshisekedi wari warakomeje kubyitambika, bisa nkaho byamaze kugenda bishyirwa mu buryo ndetse byamaze kugenda byemezwa. Ubu hasigaye gushaka ibimeze nkaho ari ibyemezo ndetse n'abashinzwe ubusugire bw'ibihugu bakaza bagakata imipaka, dore ko iyi leta izabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Ubugande, Kongo isanzwe nyine nk'uko bigenda bigaragara, ndetse n'igihugu cya Tanzania nk'uko bigaragazwa kuri mapu, ndetse kuko izaba ikora kuri Tanganyika. Ibintu rero bisa naho bitoroshye, ndetse Tshisekedi yatangiye kujya kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane. Amahanga akomeje kureba icyo ari cyo cyose cyagarura umutekano mu burengerazuba bwa Kongo, nubwo benshi bagiye bavuga ko Tshisekedi yavuniye ibiti mu matwi, ariko benshi bagiye bavuga neza ko nanone atazasuzugura amasasu n'igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi, nibyo bitumye yemera ibi ngibi. Ubu tuvuga ntatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ikimeze nkaho ari idarapo rya Kivu Republique rigizwe n'inyenyeri iri mu bara ry'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko rikomeza kugenda rigaragazwa. Benshi baremeza neza ko iri rishobora kuzakoreshwa, ariko nanone hari n'abagenda banugwanugwa irindi darapo rishya, ariko hakanavugwa indirimbo y'igihugu ko byose byamaze gutegurwa. Benshi bibajije icyatumye M23 ishinga igipolisi n'inzego zikomeye cyane zitandukanye z'umutekano. Benshi bati inyeshyamba zigira igipolisi n'igisirikare ndetse n'uburyo bw'imiyoborere bumeze gutya, bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Ibi rero byamaze kugaragazwa mu gihe M23 yo yakomeje kugenda isa naho yari yarabiteguye kera. Tshisekedi we yamaze kwisanga mu mutego, yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki n'intambara, nta yandi mahitamo yari afite. Kugeza kuri M23 ibyo yarwaniye, ibyo yakobokeye, ndetse abasore bakaza kugenda bamena amaraso, bisa naho biri kugenda bigerwaho. Nubwo benshi bavuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari amayeri, ariko bavuga neza ko nta mayeri ashobora kuzana muri ibi ngibi bishobora kuba bigiye kumukoraho. Ubu tuvugana M23 yashinze ibirindiro bishya mu birindiro yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice yategetswe, ndetse M23 kandi ikomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bikurikira: ibice nka Kisangani, ibice bya Warikare, ibice bitandukanye bivugwa
bivugwa neza ko ari aho iri gushaka inzira ndetse n'aho izajya inyuza ramforo cyangwa se ubufasha mu gihe yaba yatangiye ibitero byerekeza i Kinshasa. Benshi bakemeza neza ko kugeza ubu ngubu rero aho amasasu ari kuvugira hose Tshisekedi yamaze kuhamenya, ndetse ari nayo mpamvu abamugira inama bamubwiye ko agomba kwicara ku meza y'ibiganiro maze akaganira n'umukuru wa M23 by'umwihariko ukuriye igisirikare Generali Sultani Nziramakenga Emmanuel. Uyu kandi akaba ariwe warakomeje kugenda avuga neza ko gahunda ari ugukuraho leta y'abaginga. Leta y'abaginga yavugaga ni leta ya Tshisekedi, kuri ubu ngubu rero itangiye no kugenda isa naho iri kumanika amaboko. Nta wari witeze ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu wagiye urahirira kenshi ko atazongera kwicarana ndetse atakemera kwicarana na M23 ku meza y'ibiganiro, kuri ubu benshi bavuga neza ko guhinduka kwe bitari bitunguranye. Abamuzi bavuga neza ko avuga ibintu asa n'uhubutse nyamara nyuma bikazarangira yisubiyeho. Kuri ubu rero byabaye komprime. Uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo ashaka ibiganiro by'amahoro, kandi ibiganiro bitagamije guhagarika intambara gusa, bigamije guhama M23 leta yigenga kugira ngo abakongomani yaba bari muri Kivu zombi ndetse n'abaturuka mu bindi bice bongere kuba bagira amahoro ndetse n'amahwemo. Imyigaragambyo irakomeje mu bihugu bitandukanye bamagana Tshisekedi, mu Bubiligi ndetse no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hose bakomeje kugenda, abaturage benshi b'abakongomani bahari bakomeje kugenda basa naho bamagana Tshisekedi mu buryo bweruye, ndetse baririmba indirimbo zivuga neza ko yakabaye areka kurimbura abanyamurenge. Ibintu rero amahanga yose yakomeje kureba akareba agasanga adashobora kubyihanganira. Bisa nkaho Tshisekedi yamaze gufatwa nk'umunyamafuti ndetse nk'ukora ibyaha by'intambara, akaba niyo mpamvu yemeye ibyo yasabwaga yari yamaze kwinangira mu minsi yatambutse. Operasiyo Kirimbuzi, Operasiyo Uruziramire, operasiyo idasanzwe y'igisirikare cya M23. Ni operasiyo kandi yakozwe mu buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 uburyo cyayikozemo ari uburyo budasanzwe, ku buryo bisa naho bizagora uwo ari we wese uzagerageza kongera gukora ubu buryo, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwararikwa mu bice bya Irundu. Niho hamaze kugaragara imirambo irenga 62. Ibice bitandukanye byerekeza Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo imirambo yabo ntiyabashije kubarwa kuko ni myinshi, yivanze n'abazarendo bo bahatikiriye cyane. Ibi byose byabaye nyuma yo ku gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kunoza umugambi n'ingabo z'abarundi, igitero gikomeye cyane bari bagiye gukorera Iminembwe. Neza bivugwa neza ko cyari cyo kurimbura ndetse bagatsembatsemba, maze abatuye Minembwe bakaba amateka, n'izi ngabo za twirwaneho zikameneshwa tombe igahitiba. Ariko ntabwo byabakundiye cyane. Intare za Sarambwe zaje kwifatikanya n'amadu babasha guhagarika iki gitero, ariko kugihagarika ntibyari bihagije. Aba basore basa naho bari bafite umujinya udasanzwe, bakubita bataba bariye, bakubita babaga, bakubita bakuraho, ndetse basa naho batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana imirambo irimo iragaragara ni myinshi, amaraso ni menshi hasi, ibintu birakomeye. Abasirikare b'abarundi basigaye basimbutse kuri uru rupfu cyangwa se kuri iki gitero babashije kwirukanka amasigamana, na n'ubu baracyatorongera mu baturage, aho abaturage nabo bari kubaha induru kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare bakagenda bikinga ku tundi twenda babonye kugira ngo babashe kuba babona agahenge. Ariko ibi ntabwo bihagije. Ni inkuru ikomeye cyane yaje kuvugwa ubwo wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi yaje kwicwa rugikubita. Ibyaje gutuma communication ndetse n'abakamandazi bari bari kuri front line baza kubura oda cyangwa se ubaha amabwiriza mu kugerageza gukora ibyo bashaka, ndetse bisa nkaho nta communication. Niho byaje kuzambira abarundi abadede, mbega ngo baracucumwa. Niki kiri gutuma leta y'u Burundi, leta ya General Evariste Ndayishimiye ikomeza gutsimbarara, igakomeza kurunda abasirikare kuri ubutaka bw'u Burundi, mu gihe mu by'ukuri babona neza ko bisa naho byagoranye. Benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gucamo ubu ngubu bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho. Umubare bari gutakaza ni mwinshi cyane, bitandukanye n'ikindi gihe. Ibi rero biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Son Excellence wamaze
akomeje gusa naho yerekanwa nkaho ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batikiriza izi ngabo kuri ubu butaka bitewe n'ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana amabaragisi atandukanye y'ingabo z'abarundi ku butaka bw'u Burundi, benshi bakiriye inkuru ariko bumva ko ari ibintu bidasanzwe. Bivugwa ko aba basirikare batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo mu buryo bwa discipline. Imyigaragambyo bari gukora si yo kujya mu muhanda cyangwa se ngo barase mu kirere, ahubwo benshi bavuga neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya ukuri ko bacuruzwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi nawe ubu asa naho yicariye intebe ishyushye kuko imipango ye yose yamaze gupfuba, dore ko yari yamaze kuzuza umugambi n'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa nazo ziri mu zaguye kuri uru rugamba. Izo bise P5 bashaka guha igice cya Minembwe ngo bakazajya bagikoreramwo imyitozo bakakigiramwo ibirindiro, ariho bazaturuka bajya guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye harimo ngo n'u Rwanda, nubwo bisa naho bigoye. Igisirikare cya leta ya Kongo rero ni kimwe mu cyatakaje abasirikare benshi cyane muri ibi bice, niho benshi bavuga neza ko ibi byo gutakaza ku ngabo z'u Burundi na Kongo byari bisanzwe, ariko abaturage bo ku butaka bw'igihugu cya Kongo batangiye kuvuga neza ko ingabo z'abarundi n'ubundi zashiriye hano. Ibisa naho batangiye kugenda babyishimira ndetse bazishima hejuru, aho bazibonye bakomeza kugenda bazishotora. Gusa i Bujumbura ho bisa naho bitoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza gutanga ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'aba basirikare b'igihugu yamaze kohera mu mirwano, maze bakaba bakomeje kugenda bahashirira. Ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gutakaza ku buryo bukomeye cyane Sukhoi 25, ariko tuvuga ko iyi ndege itatakajwe n'igisirikare cya leta ya Kongo gusa, ahubwo na leta y'u Burundi yamaze kubihomberamo ku buryo bikomeye cyane. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze guhomba byinshi cyane, kuko iyi ndege nk'uko nakubwiye yari indege y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bitewe n'uko indege za Tshisekedi nyinshi zagiye zihanurwa, izindi zikangizwa ku buryo bukomeye cyane zidashobora kuguruka mu kirere. Ubwo ndavuga indege zo mu bwoko bwa Su-25 uretse amahelikopteri amwe yo mu bwoko bwa Apache n'amadrones. Nta ndege kirimbuzi Tshisekedi yari asigaranye nyuma y'uko yatanze oda ashaka gutumiza indege 3 nk'uko byagiye bitangazwa zo mu bwoko bwa Su-25, bikaza kurangira aho yodarinze ku ruganda rw'intwaro mu Bushinwa bamubwiye neza ko izi ndege adashobora guhita zibona, ko bafite izindi oda bishobora gutwara hafi umwaka cyangwa se ukaba wanarenga. Ibi byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yakira mugenzi we w'igihugu cya Kongo baganira kuko bakemura iki kibazo, baza kungurana ibitekerezo basanga u Burundi bwabo batije iyi ndege kugira ngo ibe yifashishwa mu rugamba, kuko babona neza ko bugarijwe ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeje kuhatikirira bitewe n'uko batagifite ibijyanye n'imbaraga mu gukoresha ikirere. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arabyemera kandi bisa nkaho koko yari umugambi mwiza. Ariko se iyi ndege bigenze gute kwihanuwe rugikubita ikimara kuzamuka mu kirere cya Mikenke nk'uko amakuru abivuga? Amakuru kandi agaragaza neza ko iyi ndege n'ubundi target yayo yari iyo kurasa mu baturage ndetse no ku ngabo za Rwirwaneho na M23, ariko bikaba bisa naho bitabakundiye. Iyi ndege cyakoze yabashije kurekura ikompura imwe, bivugwa neza ko yarashwe hafi n'isoko. Ubu tuvugana akaba nta baturage babashije guhitanwa n'iri kompura, ariko bikavugwa neza ko hari 2 bakomeretse nubwo iyi ndege yarashe aho bategereye cyane. Ariko amafragment y'ibi bibombe birekurwa n'iyi ndege ni mabi cyane, yabashije gukomeretsa abaturage bagera kuri 3 nk'uko byatangajwe. Bamwe bavuga ko ari 2 nuko byagenze. Rero haravugwa igisa naho ari ubwihebe ndetse no gusubiranamo kwibaza icyo gukora hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje guhuriza hamwe imigambi aba bakuru b'ibihugu, ariko bikaza kurangira imigambi yabo itabahiriye ibapfubanye, kuko ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ubwoba bukomeye cyane, mu gihe ingabo z'u Burundi by'umwihariko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane n'abashinzwe intwaro bakomeza kumuhata ibibazo ku bijyanye niba akomeje noneho kototera intwaro z'u Burundi nyuma y'uko bakoreshaga intwaro zaturutse muri Kongo aba basirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana rero Burundi bwamaze kwisanga muri manka ikomeye cyane. Perezida w'u Burundi afite gusobanura byinshi cyane abwira barimo General Prime Niyongabo n'abandi bakomeje kugaragaza neza ko batari kwishimira imyitwarire y'uyu mukuru w'igihugu mu bijyanye no gukorana na Tshisekedi, mu gihe igisirikare
cy'u Burundi FDNB nta nyungu kibibonamo, bisa nkaho byose babifata nkaho ari imfabusa. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari biturika minembwe na mikenke abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru aravuga neza ko bakomeje kuatikirira mu mujyi wa Baraka, ibintu byaho ntabwo biri gusobanuka cyane uko benshi baremeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje nacyo kugenda kirwana biguru ntege nyuma yuko gikomeje kugaragaza intege nkeya. Ubutasi bukomeye cyane bwa 23 bwamaze kubageramo. Igitega ahangaha ndetse n'Ibujumbura biravugwa neza ko ikikangari cyose mu bambaye civile bari kugaragara muri uyu mujyi, by'umwihariko Bujumbura ndetse na Gitega. Ahangaha muri iyi mijyi yombi haragaragara ngo abasore bikekwa neza ko bashobora kuba bakorana na 23, ariko kandi bakaba bafite ibyangombwa bemerera kuba bari ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi bwamaze kugenda butanga amakuru ku nzego zibishinzwe ko hamaze kwinjira abasirikare ba 23 bari kuri ubutaka bw'u Burundi, ngo kandi benshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ni ikikango gikomeye cyane, pressure irazamuka kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu nawe bamaze kugenda ashyirwaho igitutu. Ibi ndaje mbigarukeho mbigusobanurire. Nanone ndakubwira ikijyanye n'urugamba aho rugeze kugeza ubu. Leta ya Kongo, leta ya Kinshasa nyine ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose ngo yongere kuba yagaba ibitero mu bice bitandukanye, ariko imbaraga zo ntazo nubwo umutima ubishaka. Ikiri gutuma abasirikare benshi ba leta ya Kongo basa naho bananiwe kurwana uru rugamba. Ibi ndabikubwira, ndetse urumva n'igitutu gikomeye cyane amahanga yamaze gushyira kuri perezida w'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi bitewe n'ibyaha bikomeye by'intambara akomeje kugenda ashinjwa. N'amakuru asobanura byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo turikozeho tukubwira inkuru zihari zigezweho ubu tuvugana. Reka nkubwire ibijyanye n'ubutasi ndetse n'abasirikare ba 23 bamaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi, ndetse ngo bariyo mu ibanga rikomeye cyane mu rwego rw'ubutasi ndetse no kuba bakomeza kugenda bagenda runoniza ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe 23 mu bihe bitandukanye yagiye yiyama perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko ibitero ari kubagabaho ari ibitero bitazamugwa neza, ndetse abarundi bagakomeza kuvuga neza ko ibi perezida wabo ari gukora bisa no kubakururira umuriro, kuko izi ngabo za 23 nta na rimwe zigeze zifata iya mbere ngo zibe zafata n'igisasu na kimwe ngo bakirase ku butaka bw'u Burundi. 23 yagerageje kubaha imipaka ndetse n'ubusugire bw'igihugu, ariko ingabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze zibanira, zakomeje kuyigabaho ibitero mu bihe bitandukanye, ndetse ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye binakoresheje imbaraga. Aha kandi ku butaka bw'u Burundi niho hagiye hava ibikoresho Tshisekedi yabaga ku Kinshasa ndetse n'ibindi akuye ku isoko, by'umwihariko ibiturutse mu Bubiligi byose byashikiraga kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikibuga cy'indege gikuru mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ubwo rero aha hose haturukaga ibi bitwaro bikazanwa n'ingabo z'u Burundi nyine bije guhangana na 23. Ibi rero benshi bavuga neza ko ari byo byarakaje intare za Sarambwe, kuri ubu zikaba zisa naho zamaze kurya karungu bidasubirwaho. Benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 ngo bamaze kwinjira ku buryo bukomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Intwaro zo ntazo ni ugutata amakuru, bamwe ngo bashobora kuba bafite na tumwe mu dukoresho dukoreshwa mu buryo butandukanye rw'ikoranabuhanga, ndetse aho bivugwa neza ko n'intwaro hari abafite imbunda ntoya ariko batari kugendagenda bazigendana bitewe n'aho bacumbitse. Ibintu benshi bamaze kuvuga neza ko ikibanza aricyo gitutu benshi babwiraga perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yo kohereza aba basirikare ku butaka bwa Kongo, bamubwiye neza ko bizamugaruka. Intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kugera hafi ye neza. N'amakuru ari kugenda avugwa neza ko 23 ubutasi bwayo bufite imbaraga z'umurengera, ndetse bikomeje kugenda bigora leta y'u Burundi. Ubutasi bw'u Burundi buratanga amakuru asa n'atuzuye atagira icyo yafasha ababishinzwe kugira ngo babe baburizamo kuba 23 yamaze kugenda icengera, ariko nanone abareba kure bavuga neza ko 23 ishobora kuba ifite bamwe mu ngabo z'u Burundi baganira ndetse banakorana bose. Umugamba ari ukubirindura uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi wigize akarakagiye nk'uko 23 yo ibivuga, ndetse ikavuga neza ko yagiye ayigabaho ibitero bitandukanye.
nanone hakomeje kugenda havugwa umwuka mubi i Kinshasa. Biravugwa neza ko bamwe mu nzego za gisirikare ndetse n'abaminisitiri batari guhuriza ku kibazo. Tshisekedi akomeje kuzenguruka amahanga asa n'asaba ibikoresho byo kurwana urugamba benshi bavuga neza ko rwamunaniye ndetse yarutsinzwe mu mpande zose, yaba politiki ndetse na diplomasi, bigahumira ku marari. Rero bamwe batangiye kuvuga neza ko Tshisekedi asa naho ibyo kurwana atakibifite ku mutima, ahubwo ari gutekereza uburyo bushya ashobora kuva kuri ubu butaka bwa Kongo nk'uko bamwe babivuga, dore ko anifitiye ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububirigi. Tshisekedi kandi akomeje kugerageza kuburizamo ibijyanye n'amatora, kuko avuga neza ko nta matora ashobora kuba mu gihe ku butaka bwe hari kubera imirwano. Nyamara yirengagiza ko n'igihe yiyamamarizaga gutorwa agashyirwa kuri uyu mwanya, imirwano n'ubundi yari isanzwe iba mu bice bitandukanye, aho M23 yari mu nkundura zikomeye cyane zo kugaruka mu mujyi wa Goma. Ubu rero bisa nkaho bikomeje kugenda abimugora. Amahanga yatangiye kuba nkaho amutera w'inyuma, bisa nkaho abo yaririraga bose nta n'umwe uri kubumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumwereka neza ko ariwe wishe amasezerano Washington, byakubitaniraho na M23 nayo ikomeje kutamworohera, bigateza igitutu gikomeye cyane i Kinshasa. Bamwe mu basirikare bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko nabo imyanzuro Tshisekedi ari gufata batari kuyihurizaho, ndetse bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri iyi guverinoma ye. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu igisa nkaho ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamuteye umugongo. Ibi kandi benshi bemeza neza ko ku ikubitiro byatewe n'uko Amerika nayo yari ifite urugamba rutoroshye iri guhanganamo na Irani, bikaza kurangira yirengagije Tshisekedi. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane, aho M23 yatakaje abakomando bagera kuri 2 bayo muri izi operasiyo. Ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza, kuko abacancuro bose barafashwe bagera kuri 6, ndetse ahaguye nyine abasirikare ba M23. Ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego M23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi, yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma M23 ikomeza kwa divansinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere, ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima M23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, nyuma y'uko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi, bamaze kugira ngo muri 32, uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'8. Bivugwa neza ko M23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana Igoma bose, akaba ariho ibahuriza, ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu, kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo M23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara, ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara M23 mu rwego rwa diplomasi ikomeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi, bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho, icyo M23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba, tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwaniho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'Iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi
benshi cyane amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero. Ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo 23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. 23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara, aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko 23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi 2 hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro, nta sasu rikivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora guskaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba bigoye. Iyi drone ibi bifitiye ubushobozi, benshi baribaza uko 23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri 2, yaba ya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. Ubu tuvugana na agahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. Abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. Ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. Niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. Umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo AFC 23 batungure kuri uru rwego. Ubu tuvugana i Kinshasa na agahinda gakomeye cyane. Abasirikare basigaye bakomeje kurasana na 23 ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha, kuko bisa nkaho bitari borohere. Hasigaye imodoka zigera kuri 4 nkuko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane. Ariko 23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. Yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo, ikazitega iyi ambushi kandi yagezweho 100%. Intare za Sarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa, zaje kurengera muri iri shyamba, maze abasigaye basigara barwana no gukura maiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. Iyi ambulance yaje kuba abana ntoya, baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. Ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nk'uko amakuru abigaragaza. Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? 23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi. Neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko 23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu, bakaza ku kibi n'ikiza kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho 23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe, ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro, bitewe nuko 23 nkuko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi ba diplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC 23 ngo bakajya mu itumanaho ryabo bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite ndetse nuko bazabikurikiranya. Ibituma 23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko icyo gisirikare cya AFC 23 ari cyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko binjiriwe na 23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari
Rwanda rwafashije M23 mu kwinjira mu masisteme y'itumanaho nubwo nta gihamya abitangira. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Intare za Sarambwe zaje gukorana na bamwe mu ba special force bakomeye cyane ndetse n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'ingabo nyinshi cyane kugira ngo baze kuburizamo ndetse banahangane ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo z'abarundi zisa naho zari zisoje amabwiriza ya nyuma ziri kwerekeza aho bagomba gufatira amamodoka aberekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ishyamba rya Kibira haravugwa imiborogo myinshi cyane, amaraso menshi cyane y'izi ngabo z'u Burundi aratemba nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bivugwa neza ko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hatangiye igisa n'ibihe bidasanzwe, bisa nkaho muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi hamaze kumvikana ikintu gisa naho cyamaze guteza umwuka mubi ndetse no kutumvikana. Bamwe bati harimo abagambanyi mu gisirikare cyacu, abasirikare barenga 133 nk'uko amakuru bigaragaza bapfuye ku ikubitiro. M23 yabateze ambushi, bari bataragira aho bafatira ibikoresho, wari umurongo munini cyane w'abasirikare. Intare za Sarambwe zibahindamo n'amasasu menshi cyane, wirukanka zimurasa ndetse haza kubaho kugerageza kwirwana, ariko byabaye iby'ubusa. Amarira ni menshi Bujumbura ndetse mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bisa nkaho hongeye kugaragara icuraburindi. Ibi biraza gushyirwa kurinde M23 ko yongeye gutanga isomo rikomeye cyane, maze bagasubiranamo bavuga neza ko harimo abagambanyi benshi. Baribaza ni gute M23 yageze muri iri shyamba rya Kibira mu by'ukuri, mu gihe iri shyamba bivugwa neza ko ari ishyamba riherereye ku ruhande rw'igisoda cyangwa se rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba hakorerwamo imyitozo n'ibindi bisa naho ari ugufata amabwiriza n'amasomo ya gisirikare. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi benshi barenga 100 nakubwiye ko bamaze kwitaba Imana, bakomeretse ni benshi cyane. Umugambi wo kubereza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahise uhagarikwa igitaraganya nk'uko bitangazwa n'umukuru w'ingabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akavuga neza ko ubu ngubu tuvugana isatumizwa inama y'igitaraganya ndetse imirambo y'abasirikare yamaze kujyanwa mu bitaro bikuru nk'uko bitangazwa bya Gitega. Amakuru kandi akavuga neza ko hashobora kuza kuba ibihe bidasanzwe byo gushyingura abasirikare, ariko kandi iperereza rirakomeje kugira ngo haze kumenyekana waje kugambana ndetse agatanga amakuru ndetse ya buri kimwe cyose, kuko bisa nkaho M23 yari ifite muvoma y'aba basirikare. Abasirikare barashwe ni benshi ndetse bivugwa neza ko namwe mu barimu babo babahaga imyitozo n'amasomo ya gisirikare bahapfiriye, maze igisirikare cy'u Burundi kiza kugira ubwoba. Amasasu menshi akimara kuvuga n'abari basigaye mu ishyamba, ubwo ni igice cya kabiri cy'abasirikare bagombaga kuzoherezwa nyuma y'iminsi 5. Abangaba 7,000 bageze ku butaka bwa Kongo, nabo bahise batatana ndetse bisa nkaho bari bamaze kwikanga ko nabo bashobora kuba bamaze guterwa. Ibyatumye ibyari imyitozo ndetse n'imyiteguro bihinduka akaduruvayo gakomeye cyane ndetse kivanzemo amaraso n'imiborogo. Ibintu ntabwo byoroheye igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubufasha bwe butakimugezeho kugenda ndetse ashobora kuza gusaba izi ngabo ze gukomeza kwirwariza mu gihe M23 itazoroheye. Benshi bakunje kuvuga neza ko M23 idafite ibikoresho karabutaka, ariko ifite uburyo iteguramwo urugamba, habamo kuburizamo urugamba rw'umwanzi ndetse n'ibitero ari gutegura. Bamwe bakavuga neza ko M23 idafite drone nyinshi cyane z'intambara ndetse n'ikajugujugu, ariko yibitseho ndetse yigwijeho ibisa n'amarokete yo guhanura izi gajugujugu ndetse n'izi drone. Ibi rero M23 iri kubikora mu gihe hakomeje kugenda havugwa ibiganiro by'amahoro bisa naho biri kugana ku musozo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri cyari cyaramaze kumenyeshwa neza ko hari ramforo cyangwa se izindi imbaraga z'abasirikare bagera ku 13,000 bazoherezwa mu byiciro bibiri. Aba ni abasirikare benshi cyane ugereranyije n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bano bikavugwa neza ko aribo bari baje gukora operasiyo karabutaka zo gukura M23 mu kibaya cya Ruzizi, ndetse ikaza kuba ikubitwa bagaza kuba bafata Minembwe ndetse n'ibindi bice, dore ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bagaragaje neza ko banyotewe kuba bakigarurira Minembwe ndetse n'ibice bituyemwe abanyamurenge, bakahagira training wing y'ingabo zishobora kuzahungabanya ngo umutekano w'u Rwanda. Iyi mipangu rero iri kugenda ipfuba M23 iri kubindirira cyane, ikamenya amakuru maze ikaza kumenya uko iburizamo ibi bitero. M23
M23 yafashe uyu mwanzuro bitewe nuko yabonaga neza ko aba basirikare mu gihe baba bageze ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana nabo bizagorana cyane ndetse bishobora kuzatuma itsindwa igasubizwa inyuma. Nicyo cyatumye ifata umwanzuro wo gufata riske ndetse ikaza gusa niyambuka umupaka bikaza kurangira ikoresheje abasirikare. Nanone bivugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane ariko bafite imbunda zisa naho ziteye imbere ku buryo bivugwa neza ko harasiwe amasasu menshi cyane ariko urusaku rwagiye kumvikana ari uko amaze iminota nibura 18 amasasu avuga maze hatangiye gukoreshwa imbunda ziremereye ubwo igisoda cy'Uburundi cyari cyatangiye kubona ramporo. Bivugwa neza ko 23 yari yiyemeje gukoresha izi mbunda nto ariko zirekura amasasu vuba ndetse ku buryo bwihuse zidasakuza cyane kuko yari yamaze amakuba yafata amakuru avuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi aba basirikare bari gukora muvoma berekeza mu bice bashobora kuza guhagurukiramo ari naho baza gufatira ibikoresho. Bari ku murongo ndetse bisa nkaho bari kwerekeza aho bagomba gufatira ibikoresho n'imodoka zibazana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafatiranywe rero abenshi muri bo badafite intwaro kuko bari bizeye ko bari ku butaka bwabo ndetse bari bizeye igisa n'umutekano kandi nta watekerezaga neza ko intare za Sarambwe zishobora kuza guhinguka muri ibi bice. Ubu tuvugana na marira n'agahinda kuri Tshisekedi ndetse na mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi aho bongeye kwifata amapfubyi nk'uko amakuru ari kugenda agaragaza neza ko bagoye ku buryo bukomeye ndetse bakaza kwisanga bongeye kuririra mu myotsi. Nanone ndakubwira neza ko nyuma y'iyo nkuru yo ku butaka bw'u Burundi nanone amakuru aremeza neza ko nyuma y'urupfu rwa Gabi minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ku butaka bw'u Burundi wapfuye bivugwa neza ko ashinjwa kuba afite amabanga akomeye cyane ya nyene cyubahiro perezida w'igihugu akaba ari wamugambaniye. Nanone ibirego by'umuryango we ndetse n'indi miryango bivugwa neza ko iperereza ryigenga ryatangiye aho bishobora kuza kurangira perezida w'igihugu cy'u Burundi yisanze ari kuryozwa ibijyanye n'uru rupfu rwa minisitiri Gabi wishwe ndetse akicirwa mu mujyi i Bujumbura aho yasanzwe mu modoka ye ndetse yamaze kunigwa n'abantu bataramenyekana. Bivugwa neza ko bashobora kuba ari ingenza zashyizweho na leta ya perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose turakomeza kubikurikirana. Nanone imirwanire irakomeje mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho hose hari inkuru zikomeye cyane zisobanura ko ibiturikama 23 yongeye kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga 23 yongeye kubakubita n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, utakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka avuga imyato igisoda cye avuga ko gikomeye cyane ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bakubise batababarira ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma 23 isa naho iri guhana yihanukiriye ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko 23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta muhwe ifitiwe nyuma yuko amahanga amaze kuyivira hindi mwaka yishyira igituta akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe Puezero hafi n'umunara aho hose hari kubera imigundano ikomeye cyane aho kurasana za Burende ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko 23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero benshi cyane b'abarundi basa naho barokotse iki gitero, ubwoba ni bwinshi cyane kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora aho bari kugenda basaba ikiruhuko ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye. Mu by'ukuri gusubizamo 23 nyuma ku gitutu cya leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu 23 yasabwe kuva muri ibice nuko uko 23 yari iri kwa divansinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira
aribwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho M23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibice kugira ngo ize kubirekura kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. M23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byizi ngabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye, amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na M23, bakomeje guhatwa ibibazo ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya M23, aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho, bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze ndetse binagaragariza amahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenke hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo zatwirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya mabariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe, bashyirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri umujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na M23, aho bisa nkaho wazarendo zamutangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima M23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu kiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo, kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira, irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi, akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo, ariko M23 ibacucuma, ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi ku bijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka, dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. Urupfu rw'abasirikare b'iki gisoda cy'u Burundi baguye muri ibi bice ni benshi cyane, ariko turagira ngo tugaruke ku musirikare, ndetse umusirikare w'umurundi kazi waguye kuri ubutaka wakomeje kugenda avugisha abantu benshi. Amakuru aravuga neza ko uyu mukobwa yitwa Debora benshi bakomeje kugenda bamugarukaho bitewe nuko bigaragara neza ko afite uburanga nk'uko byagiye bigaragazwa n'abakomeje kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ko anateye neza cyane nk'uko ibi ni byagendaga bivugwa nyine n'abakomezaga kugenda bashyira iyi foto ye ku mbuga nkoranyambaga. N'amakuru rero yakomeje kugenda agaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'uko aba basoda b'u Burundi bafashe umwanzuro wo kujya kubashyingura ku butaka bw'u Burundi, bitewe n'uko amakuru yari yamaze kuba kimomo ko bahaguye ari benshi cyane. Mu busanzwe ingabo z'u Burundi zaguye kuri ubu butaka ndetse zishyingurwa mu buryo busa naho buteye isoni, kuko izi ngabo zita zishyingurwa mu mva rusange aho zicukurirwa icyobo ndetse mu ibanga rikomeye cyane, kugira ngo abo hakurya ku butaka bw'u Burundi batazabimenya. Ni imva nyinshi cyane dufata nk'imva rusange cyangwa se ibyobo byagiye bishyingurwa mu izi ngabo z'abarundi, ariko